Hei te wiki e heke mai nei, ka whakanuia te rā I wai tohua I te tiriti o Waitangi. Engari kārenga kaimahi I te tino harikoa, I te mea he rā horo I kē te tua ono o hui tangaru I tēnei tau. Nā reira e kore rātau e whai rā harerei. Ko te rā whakanui I te ahurea o Ahitreiria. He hararei I ngā wā katoa, aha koa ka tū I ngā rā mahi, I ngā rā whakatā rānei o te wiki. Engari, he aha I rere ke ai I te wā kāinga nei. E haere I a tātou I runga tahuarahi I haere e hiena te nuinga ki a haere tātou. Kore rōko, ngaro atu te wairua, te tino hakapono wa tātou triti ki te nuinga. Ka tū tā tātou ake rā āmotu a te rā horoi. Engari, kaore te mane āmuri ake e whakatūria hei rā hararei. Everyone needs a rest, you know, so they can celebrate. I don't see why it's other holidays and that are carried over to the Monday when our national date isn't. He rā nui whakaharahara a Waitangi me Anzac ki te iwi Māori. Engari, koe nei anake o ngā hararei katoa, kaore I whakanuia pērā ki e rā atu. Public at large, I think it's a good thing to have holiday as well. It allows workers to actually have the opportunity of taking time out as well. Kaore tātou e whai hararei I te rā o Anzac ki tēnei tau, ka tū hoki ia a te rā horoi. He tā gardener, te karere.